Wagize neza guhitamo gukurikira Day to Day TV. Uyu ni umwanya w'ibyiriwe bivuga mu itangazamakuru. Njye Marie Joseline Nyituriki. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Urukiko rwanze ko Major Karangwa ukekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi yoherezwa mu Rwanda. UPDF yatangaje ko itabogamira kuri M23. Naho mu gihugu cy'u Burundi leta yahagaritse ibikorwa byose by'ishyaka CNL. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abagiraneza wafunze imiryango nyuma yo kwibwa ibihumbi 900 by'amadolari. Turaza kandi no kwerekeza muri Libya, tubwire ko umuhungu wa Muammar Gaddafi yatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara. Aya makuru kimwe n'andi yose reka tuze tuyarambure. Aya makuru reka tuyahere kuri yivuga ko urukiko rwanze ko Major Karangwa ukekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi yoherezwa mu Rwanda. Urukiko rw'ikirenga mu Buholandi kuri wa kabiri rwanze kohereza mu Rwanda Major Pierre Claver Karangwa ukekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ngahaburanire kuko ngatabona ubutabera bukwiye. Major Karangwa w'imyaka 67 wari wihishe mu Buholandi kuva mu 1998 yafashwe na polisi y'iki gihugu kuwa gatatu tariki 11 Gicurasi 2022 mu gace kitwa Elimero. U Rwanda rwamushyiriyeho impapuro zisaba ko yatabwa muri yombi akekwaho uruhare muri Jenoside binyuze mu bitero byo kurimbura Abatutsi bo muri paruwasi ya Mugina mu karere ka Kamonyi. Mu 1994 Major Karangwa yari ofisiye muri gendarmerie, aho bivuga ko uretse Mugina yanagize uruhare mu yicwa ry'Abatutsi mu bice bitandukanye bya Kigali. Nyuma yo gutabwa muri yombi yagiye imbere y'urukiko avuga ko yumva atabona ubutabera buboneye mu gihe cyose yakoherezwa kuburanira mu Rwanda ngo kuko ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Inzitizi ze zahawe agaciro mu gushyinga umwaka ushize, ari nacyo cyemezo cyongeye gushimangirwa n'urukiko rw'ikirenga. Uyu mugabo yavukiye mu yahoze ari secteur Mugina, ubu ni mu karere ka Kamonyi. Mu myaka y'1992 n'1993 yari mu rwego rw'ubutasi rwa Exfar. Mu Kuboza mu 1993 yari umukozi w'ubutumwa bw'amahoro muri Loni. Uyu mugabo yaje kujya mu ishami rya gendarmerie ari naryo yabarizwagamo mu 1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Nk'umuntu wari umusirikare mukuru yakoranaga bya hafi n'ubuyobozi mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ubwicanyi bwakorewe muri paruwasi ya Mugina, akaba kandi ngo yaragemuriraga intwaro interahamwe zicaga Abatutsi. Bivuga ko Major Karangwa yagiye anayobora inama zategurirwagamo ibitero byo kwica Abatutsi, ndetse ngo yagize uruhare mu iyicwa ry'uwari burugumestre wa Mugina utarashyigikiye Jenoside. Paruwasi ya Mugina iherereye mu kagari ka Mbati, umurenge wa Mugina, akarere ka Kamonyi. Muri Jenoside, paruwasi ya Mugina yahungiyemo Abatutsi baturutse imihanda yose, barimo abaturutse mu Bugesera, Kigali y'umujyi, Kigali ngari no mu makomini yari aturanye na komine Mugina. Hari Abatutsi benshi ku buryo bari bazi ko bazirwanaho nta kibazo bazagira, ariko biza kurangira abicanyi bazanye intwaro zirimo imbunda na za grenade. Major Pierre Claver Karangwa yahawe icyemezo cy'ubuhunzi mu Buholandi mu 1999 ndetse mu ntangiriro z'umwaka wa 2000 yaje kubona ubwenegihugu. Nyuma yo kumenyekana ko akekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu 2013 nibwo rwafashe icyemezo cyo kumwambura ubwenegihugu. Icyo cyemezo cyo kumwambura ubwenegihugu yaje kukijuririra mu rukiko, ndetse ruza gutesha agaciro ubujurire bwe, bityo kuwa 11 Gicurasi ahita atabwa muri yombi. Twerekeje mu gihugu cy'u Burundi, leta yahagaritse ibikorwa byose by'ishyaka CNL. Leta y'u Burundi yahagaritse by'agateganyo ibikorwa byose by'ishyaka rya CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu kubera akavuyo n'umwiryane umaze iminsi urivugwamo. Icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'iri shyaka cyafashwe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu mbere yo kukimenyesha umunyapolitike Agathon Rwasa uriyobora mu ibaruwa yamwandikiye kuri uyu wa kabiri tariki 6 Kamena umwaka wa 2023. Minisitiri Martin Nteretse yabwiye Rwasa ko ibikorwa byose by'iri shyaka bitegurwa n'inzego zose zashyizweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko bihagaritswe mu gihugu cyose kugeza igihe ibisabwa byose bizashyirwa mu bikorwa. Yavuze kandi ko kiriya cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwirinda ko mu ishyaka rya CNL hakwadukamo imvururu. Yunzemo ati, inama zishobora gukorwa ni izaba zigamije gushakira igisubizo umwuka mubi uri mu ishyaka ryanyu, ariko nabwo zikabanza gutangirwa uruhushya n'inzego zibishinzwe. CNL imaze igihe irangwamo umwuka mubi nyuma y'inteko rusange Agathon Rwasa yatumijeho mu minsi ishize, bikitwa ko yazitumijeho mu buryo butemewe n'amategeko, bijyanye no kuba hari bamwe mu banyamuryango baririya shyaka bavuga ko hari ingingo yirengagije.
Rwasa ku ruhande rwe avuga ko ibivugwa na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu nta shingiro bifite bijyanye no kuba amaterana yose yarabaye hisunzwe amategeko y'ishyaka ndetse akaba yaranitabiriwe n'agatsiko k'abo bahoze bayoborana ririya shyaka batavuga rumwe. Naho UPDF yatangaje ko itabogamira kuri M23. Umuyobozi w'ingabo za Uganda ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Rucuru yatangaje ko nta ruhande na rumwe mu zihanganye bazigera babogamiraho. Uyu musirikare Colonel Michel Walaka Yeroba yabwiye abanyarucuru bahuriye mu nama kuwa 5 Kamena 2023 ko ahubwo ingabo zabo zizakomeza gushyigikira ariko habaho ibiganiro by'amahoro hagati ya M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro. Iyi nama yabereye mu rusengero rw'ababatiza ahitwa Baruturande muri Rucuru, ihuza Colonel Walaka, abayobozi mu nzego z'ibanze, abanyamadini n'abagize itsinda rishinzwe kugenzura umutekano mu bice izi ngabo zikoreramo hagamijwe kunoza imikoranire. Baganiriye ku buryo abafatanyabikorwa bose bagira uruhare mu kugera ku mahoro, basobanurirwa inshingano z'ingabo ziri mu butumwa bwa EAC n'intego zifitiye ibice byose zigenzura. Colonel Walaka yatangaje ko ingabo ayoboye nta ruhande zibogamiraho nyuma y'aho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kuvuga ko keretse ingabo z'u Burundi izindi zose yaba iza Kenya, iza Uganda n'iza Sudani y'Epfo zikorana na M23. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abagiraneza wafunze imiryango nyuma yo kwiga amadolari 900. Wahagaritse ibikorwa byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko abakozi bawo bakoze amanyanga bakanyereza saga amadolari 900. Ni ibikorwa uyu muryango uvuga ko byagizwemo uruhare n'abakozi bawo kuva mu nzego zo hasi kugera hejuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango Give Directly wibwe aya mafaranga mu bikorwa by'ubutabazi wakoraga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku miryango 700 yavuye mu byayo. Iyi miryango yagombaga kugifashwa igahabwa amafaranga biciye kuri telefone. Abakozi b'uyu muryango bari bashinzwe gukurikirana ibi bikorwa bivuga ko bagiye biba simukadi zabaga zigenewe abagenerwa bikorwa bakazigurana. Kubera ko Give Directly itanga amafaranga binyuze kuri simukadi iba yahaye abagenerwa bikorwa bayo, abakozi b'uwo muryango bafataga simukadi zindi zisanzwe ziri ku murongo akaba arizo baha abaturage, izindi za nyazo zibabaruyeho arizo zanyuzwagaho amafaranga bakazigumana. Mu gihe cyo kohereza amafaranga yajyaga kuri simukadi zasigaranywe n'abakozi ba Give Directly, abaturage bagategereza ko amafaranga azabageraho bagaheba. Ubutekamutwe bwatangiye muri Kanama 2022 nk'uko ikinyamakuru The New Humanitarian cyabitangaje. Give Directly yatangaje ko aribwo butekamutwe bwa mbere Huye nabwo bugatekiriramo amafaranga menshi. Amafaranga yibwe angana na 1/3 cya miliyoni 2,800 by'amadolari zahawe abari mu kaga muri Kivu y'Amajyepfo umwaka ushize. Abo bari abakozi b'uyu muryango muri Kivu y'Amajyepfo benshi ntibagikorana nayo kuko bari bafite amasezerano y'umwaka umwe, abandi bagiye bahagarikwa biturutse ku makosa n'ibindi. Uyu muryango uri guteganya kwifashisha inzego z'ubutabera ngo ababigizemo uruhare babiryozwe. Ubutekamutwe bwavumbuwe muri Mutarama uyu mwaka. Ubuyobozi bw'uyu muryango bwavuze ko bishoboka ko hari abaturage bagerageje kugaragaza iki kibazo, abakozi bawo bakabacecekesha, ari nayo mpamvu kugeza ubu umubare w'abagizweho ingaruka nacyo utaramenyekana. Uyu muryango ukorera mu bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Liberia, Malawi, Maroc, Mozambique, Nigeria, u Rwanda, Turukiya, Uganda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Yemen. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu muryango watangaga ubufasha ku bari mu bukene bukabije, abari mu mirire mibi, abashonje, abashomeri n'abandi binyuze mu kubaha amafaranga y'inkunga ya buri kwezi. Give Directly iteganya gukoresha miliyoni 7 z'amadolari mu gufasha abari mu kaga muri Kivu y'Amajyepfo. Umuryango ku ikubitiro uhabwa amadolari 392 mu gihe cy'imyaka 2, buri kwezi ukagenerwa andi madolari 40. Nyuma yo kuvumbura ubwo butekamutwe bwakozwe n'abakozi bayo guhera muri Mutarama uyu mwaka, Give Directly yabaye ihagaritse gutanga amafaranga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe hagikorwa iperereza. Uyu muryango uvuga ko nibirangira uzasubukura ibikorwa byawo. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tubabwire ko Depite Mwangashushu yashenguwe no kuba yararwanyije M23 akaba ashinjwa gukorana nayo. Depite Edouard Mwangashushu wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje kwicuza kuba yaramaganye umutwe wa M23 nyamara akaba arimo ashinjwa gukorana nawo. Yabitangaje kuwa mbere ubwo yagezwaga imbere y'urukiko ngo aburane ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Uyu mugabo uvuka muri Kivu y'Amajyaruguru i Masisi ashinjwa gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko, ubutasi no gukorana n'umutwe witwaje intwaro. Ubushinjacyaha buvuga ko mu birombe bucukurwamo amabuye y'agaciro bya Mwangashushu i Masisi habonetsemo imbunda bivuga ko zari zo guha umutwe wa M23, izindi zikaba zarabonetse mu rugo iwe Kinshasa.
Mwangashushu kandi ashinjwa kuba ari intasi y'u Rwanda no gukorana ubucuruzi narwo. Ubwo yasubizwaga imbere y'urukiko kuri uyu wa mbere, yavuze ko bitangaje gushinjwa gukorana na M23 kandi ari umwe mu bayirwanyije igitangira imirwano. Ati ubwo M23 yatangiraga intambara mwajyaga no kubigenzura kuri televiziyo mpuzamahanga cyane cyane izikorera i Goma. Narwanyije M23 mvuga ko nta burenganzira bwo kuza kuturwanya yitwaje impunzi zacu ziri mu Rwanda. Byarashobokaga ko tuganira na guverinoma yacu tugacyura impunzi zacu. Mwangashushu yavuze ko yanibasiwe ubwo yajyaga mu itsinda ry'intumwa za leta zagiye kuganira na M23 muri Uganda nk'ikiri intwaro hasi, akaba atumva uburyo bihinduka, akaba ari ushinjwa gukorana nayo. Biteganyijwe ko kuwa kabiri utaha aribwo Mwangashushu azasubizwa imbere y'urukiko. Uyu mugabo ni umwe mu badepite bari bahagarariye Kivu y'Amajyaruguru mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akomoka mu bavuga ikinyarwanda bo muri icyo gice, ari nabyo bishingirwaho ashinjwa gukorana na M23 kuko nayo igizwe na benshi mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aya makuru reka tuyasoreze muri Libya, aho umuhungu wa Muammar Gaddafi yatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara. Umuhungu wahoze ari perezida wa Libya, Muammar Gaddafi, yatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara kubera imyaka amaze muri gereza ataburanishwa. Umunyamategeko we Paul Romanus yavuze ko umukiriya we Hannibal Gaddafi atumva uburyo amaze imyaka 8 afungiye muri Liban nyamara ntagezwe imbere y'urukiko ngo aburane. Hannibal Gaddafi yageze muri Liban mu mwaka wa 2015 avuye muri Syria, aho yashimuswe n'inyeshyamba zo muri Liban zashakaga kumenya umwe mu bayobozi b'abashirite bo mu idini ya Islam waburiwe irengero muri Libya mu myaka 45 ishize. Nyuma Hannibal Gaddafi yaje gufatwa na leta ya Liban imukuye mu maboko y'izo nyeshyamba. Yashyizwe muri gereza nyamara kuva ubwo ntaragezwa imbere y'urukiko. Paul Romanus umwunganira mu mategeko yabwiye ikinyamakuru The Associated Press ko umukiriya we yatangiye kwiyiriza kuwa gatandatu kandi ko yiteguye kubikomeza kugeza ahawe ubutabera. Uyu mugabo w'imyaka 47 afite umugore ukomoka muri Liban. Reka ngushimire ko wari udukurikiye, andi makuru nakagaruka. Mukomeze mugire amahoro y'Imana.